Hi. Everything over so. Now a day. Now I share. Mon target one more mommy. Mon target one more some bloggers in Germany. Mon target one more mommy. Everything over so now a day. Now I share my video na mommy. Mon target one more mommy. Obiara ne nea oye den. Oye e wo Facebook. Me tea no ni bebrebe no. Ehye one corner me num tea. One corner. Obaso good evening. However, me da say was star me looking amazing. Me da say e be ne de ya nye bi enye ye nti no. Edu time bi ane enso. Mami bi na ondo yeti o pick up kakraka o eti se media ibe ono yeti ono so pick up ne kakraka nti no menu ha me ho aye hye na ma be kasa kakra ele mi video mi twa ma bloggers num bi wo Germany ha enti misramo ene de Adam, thank you. Mo share mi video ne mame. Ndidi kran so mejai. Mo share mame na mon tag wo mo. Mon tag wo mo. Sabi bread yasan. Edru baby asese kokram. Wa mferi se obesu hwene so anso mferi se odi asa wa beden. Ebe piano so. Me ba Facebook me woni a me ye. Obia ne ne nti oba Facebook. Obia ne a oye e wo Facebook. Abusia oba so anu a share ama me. Obia ne nti a woti Facebook. Obia ne a oye den. Oye wo Facebook. Sawo ye wo de bloggers na mo wo Germany titru. Ebimo sawo ya wo de sabi mpredasa na unhu anu a ohu. Na unhu ni a wo ya mesrew. Kona kope obi na onko chiu. Kona kope manager bi no wa na hu ni a wo ye. Se obi ye ni bibia e ma ne hu nye wahi. Se asemu ba na se obi pese oka bia owo ho kwan se oka bi sabi mpredu asan oma ya ka oma sem no omo nso ka nkrofo asem saa enti se issue bi ba na obi tina ase na oka mia na beka Tracy Boachi asem saa na mekoka etwede funcha asem ene no yakobo me ho pa se ye medi matem ebia na Tracy Boachi nso so ba ya mia me betina ase betwa the video sawoti ase na no nso so sa unnim nienti awuti Facebook amasa paki wutus na pe baabi tina sabi mpredu asa obi ba se ono oye politics oka politics ho asem obi nso ba se obi awone a oye ni aye obi nso so oka abrochire nsem obi nso so trending issue ba obesan kan obi ane ne dia oye Tracy Boachi asemba aye no makabi adwempa hina kabi nipa bebre akeka bi na susuampa obi nkase ebia Tracy Boachi ba ye wayi sika obeyi yenye sika kuma na mona ya mutwa videos na ne fa TikTok no momo hu agufu na ka ne papa mu na semusi mo mini wo mu amfanfa Facebook because Facebook na mo sorry amotena ye video na munja samode namba ba ho no woni wo yire no munja samode videos no short ones na nam TikTok mo famra Facebook Tracy Boachi sika obeyi ye ne yenu ma yate akwantuo mu ye nyina ye nim se ye season crofo sika da bia e wo migration
yawo amount a nipa da sani bia wobetumi carry ewo wo ho e de atu kwan wobetumi de atwam wo migration. But it seems that some bloggers no mu binu wo ho no ma wo mu nimu sheshesheshe because oma bon and omo yire no mu force de wo mu share university by force say omu share wo mu kunu no omu ko university wa broche meanwhile so na sata na fe na omu pe bus a pet ticket etwa e de free Spain na ba Germany kromase. Eti so obi be ye video na wonti ase amasa se obi aka trace boachi asem na wo fo sa wonti ase atena ase na nso kire wudie mu na twa wo video so fo sa won ka politics won ka Canada Japan mo won se mu bie ma sina kire wudie mu instead of say obe condemn me obi na mo sori no makotwa video na fa TikTok na eye mo se mu kodi ni patam e wo TikTok sa wona wo yire no mo anya steady na me ka se me bie ma no a mo mienu enya mo de ona wo yire no sa mo anya steady na me ka se me bie ma no a enya mo de mo wi nipa ho adi nipa tam underground mo twa abo nipa kama enti mo wi anam de do TikTok na sika na akwala no me Tracy Boachi enti metima friend akwala obeyi ye no ada na muntumi nka no krenchire nipa se ebia ye nua sika na obeyi wo kroma ne de kroma de omu chiri saa o ye chew awa abonten na even sika wo ho ye be question o ye be bisa o se sika ne de enti na da wo ho sa na abrochire tie abrochire ye de ye ti Germany enti ne ye ka Germany die Germany titiru ye chew na sika wo ho a ye be bisa o se sika no de enti na kura because o wo bank card e wo se wo sika ye de e wo so wo sika yira wa ha sei na wanti mi anya asem bia nka sika na yira ayira obi fa wafa e kromo ayete wan na se wo no de wo boaboa sika no to fie sa asem si na ye ba wo fie na ye be hu sa sika na o me fa sika na be kwa kodi police for nsem enti minua se wonnim hu idea na wonnim hu nyansa a asamba ye no betumi aka bi na obi aka bi aka wano tum eba ne sai ni atemdidie eba ne sai ani akutiabo eba ne sai ni samokwatena ho na mwatwa video wa TikTok say eya nkrofo bi se omu na omu nim Germany mrankwa obi betimi aba nanso wo fififunu ani a obehu ni ekoso wo Germany ha obi betimi aba chena se wase wo paasem na kuro na wabam no pese wo hu bibi ekoso wo ma obetimi ahu kuro ni mo mra nyina nanso wo twa 30 years nanso unim kuro ni mo mra San krofo we se munti sa bloggers we no mu binti ena ne obi mpese obi be sra ne woni fie ene obi mpese obi bia ne pono ama obi wa abrochire nanso susu ampa nka wo call Stone Boy program no ena se nipa na njiw ama ba bia na enka wo da abontin because one kasa no hotel fee kra wontimi afford it one kasa no si akase koda hotel na tu akakra wontumi entua eti nipa ne bia ne pono maw na wodam abrochire eye crime se obiti 2 rooms mu abrochire eye boni se obiti 2 rooms mu at the end of the day or one 2 rooms or one hall esa one bedroom eye crime mu amagege 3.5 and asa 2.5 rooms na sabi government na tua kama mo no mo fele se mo no mo ye okay wa hu sabi abrochire dan dodo na kitchen e wo hall se obi hall na ne kitchen wa wa crime wudie wadi ewu at the end of the day otnase na watua ka sabi se mu ye video na mu ni asem bia ka mo kama no ntum yes nipa ne hall wa kitchen
Ebia wa yesa kitchen ho no odi curtains be twa ho se anaju obi ba ne nchen no obed wo wunti wo sa nipa na wo ye video e kan se munu no wunti na nipa ne yesa curtains no se wo ko ni fie a wo betumi ada ne hall because ontimi fa ne bedroom e ma wo na ene munti obi fro obi so opese obesra ne kra nipa ne se da bi because mu ko nipa ne fie wia aya mo sam ba kan kwase asem na wo ne wo yiri ni ye video na utumi o yiri ni gina kire se na nko mo pese Tracy Buache ebe junso gu omu fie ketua nim abaya ma Tracy Buache ma junso mu fie se wuti ase sa video na wo ye yese nanka na omu pese Tracy Buache mra wo mu fie ketua nim ma junso wo na wo fie so Tracy Buache junso gu wonu ebe ko ma Tracy Buache omra na junso mu fie wo sa kwala we mi hu wa hu se wo mu ade enti mi hu se wo ni mu kasa enti se wo kwa me fa so me pamo me ma go shia ba bia o mi shia wo school mu me shia ba bia modem ho tutu yie bisa wo hu se obi oti 2 rooms mu onu atua ne dan ka obi a wati 2 rooms mu a onu atua ne dan ka anyone wati 3 rooms mu aban na tua ka ma wo na sebi since a wo kunu tia etna 3 rooms mu free 6 years nie a won tua dan ka no onko yi nka ne dan sika mfie nsia no famra ne yenkan oni bi sauti asiye mudu TikTok na mu ye video na mudi nkrofo atem mina mi ye video ma Joyce Mensa kodi matem o TikTok wo yiri ni kwakodru hwanu ma ehwanu no kwa akosere jese ye di matem wo memechira wo se kosan na atene en wo hye osemma wo kwa akosere ada ya mimi na meka na sem odi matem a emfa me because na me pese me fi no because na sem na me be kan no kura ewom en wo ye me muti krom ha sei ye ya ni aye mo obi amfi na ye jai na ya kan ya no atum but it seems say mo pesa mo ya na mo di BBC ni pa hwene so na me kan we dey mo te Frankfurt e ya o mamo nwori mo ma ye nyina fa mpe so wa ha mo ye video na ya mo modin mon kasa asimesime ne o na munja ni amo ye no obi anu oti 2 rooms mu eye ani wu 2 rooms ni ye tua dan ne ka o enya aban de tua o ya mfa ncheye yo obi oti 2 rooms mu abrochire bia wo tua ne dan ka na wo dia wo yire ya ma ne 3 rooms a wuti mu bi na wo ntua ka pre no mese wo tena mu 6 years e kwa 7 years a wo ntua dan ka da no e ka wo nko awo high dan e na ye 300 euros kra ka de 6 years ni kan sika ne bra ne yenwe unni bi nso da ho ana na muntumi nsua nyansa se obi abia ni page obi ane ni ode ne de ye se osi asemoba na obeka bia obetumi aka bi nipa no oba ye no onye wadanfo onye wubusuani eye ne ho asem na aba oye star ne ho asem na aba ena obia eka bi na ye ka bi wie na monti ase na mudi atem o TikTok ye ka bi na monti ase na mudi atem Rita enye Ghanaians sister sometimes well and some be home to me yana abedru ha say and ubetumi akasa onkasa but edru baby a obekasa edru baby a ho ukasa wu jai ama akwa edru baby a na nti ase bia anim metuwe me start me Facebook me woni am ye me ya me niama but it seems say unka obi na opese wo kan unka obi na opese wo kan opese unfi no enti opese odi wanim yeah
Moya humo. Me kano kra na kase mi mono kra na sabe mpradia sa muntu ya dan kan muti me ba me ho sa mo ba be Netflix pin. Me ma mo Netflix na mo re. Mo kra na muntu ya dan kan o. Sometimes ya now me dream one menti ase. Mo na mo ti abrochire. Muntu ya dan kan. Mo kra muti me ba me ho. Sa me fa me Netflix pin e ma mo na mo hwe bi. And sometimes I'll bet na fie na anya adwuma ni e betua dan ka be ma free na want to me organize your life e be better say wo betua dan ka na wo betimi use wadwen na wasese ne ama ada asem mami no miti but sometimes enye easy enye simple sha ya titi ha no me da bia me kasa me ntwen so obi bebu me bu me ho number 1 me bu me ho number 1 enti se wa mumi enha me but ya wan krofo bi no mo ho no ma ho so omo try wo na ompese obefi wo ma edru ba bia omadani omo anoma kone onu a oyi nanim so onu no obeka asem no but o share kire no o pushi obi so obi medi watem o share kire no o pushi obi so omra meka kasa ebeya wo ya nkire but at the end of the day na wayi ne ho te se onka ho nanso so no ono sha ase na mo ahwe ye a o adwempa ne de ode beya mo no mo beya mobo no kra ye ba ko me ka akire mo sa wo yiri no want to men stand ya wo involve ni wo sa wo yiri no on to men stand ya emfa ni nwuram na nya sa na sa adwempa ne so wo ka ne wo bie mu a wo mo bedwane no kra ye ba ko munim no ono so nim mo tauti ase munim no ono so nim mo maba ne fie ono so aba mu fie enti se mo be hye ni pa bi no machi se wo mo nkodi wo bi atem na se nyam mo anka minimu se sabe ebroche na ye ba ne sa ye han dan 2 rooms ayaya bone se nyam mo a ka minim se sa ebroche na ba wo bi 2 rooms mu ana wo bi fie se ne kitchen e wo ho akwa America kwahwe America dan bebre wo mo nyina mo kitchen e wo ho o ma ya bone because who die no kinda te market one e ka ho no enu je yo za uti manshi mu ana wa bra government na tuaka na mo aya chi mo ka ya be gbo mo no mo kra mo ntimi ngia wi ansa mo afiri kroma mo ntimi ntua ada na ya na mo ho bon enso na tem bia mo pesa mo ya da mo tetan gu mu sa adai da bia mo pesa mo kasetia nipa da bia mo pesa mo nya nipa kasetia da bia mo pesa mo hihye akire na obi medi obi atem wa bra nipa ne nya hye nipa ne nso mfom wo mo na mo hye akire no mo kwa no makwa hunu nsuo no na mo ba na afo no mo ba bebisa se nsuo yi hwa na hono no mo soso na mo hye akire na mo hunu nsuo no obia ne nia oye obi si oboa oka kwantuo mu nsem o kire nkrata mu nsem masa onso pe bibi foforo penia onso do de na ye na fa ye simple asembisi na nipa ne fili se oba kire na adwen wo ho a owa adwen a otume kire obia time kire na adwen e wo de besi wo internet ne so bia ejisa me be kire ma adwen na ka wonso ne papa ma wonso watena ase na wonso wa kire wadwen e wo ho simple ba sa woni oyire ba so camera na mo be di ni patem se mi ni mo bia wo Germany hanso a wati 2 rooms mu ane ni fie ne kitchen he masa baby ana kitchen wo ne wonso so na akoye na woda ada na wunim sa wo ye ogboro na wo koye na wo high hotel na wo nam
Adan wan kwaji hotel no wan na. Adan na wunim se uye okay. Sikawa wonsem na wan kwa rent hotel na wan na wo konso koda nipa ni 2 rooms ni mu. Enna mo de ye kasantwie. Enna mo na adwepan ni de ono no. Moya no asam nke be ya bloody. Fanwa for no mo na manwe mo ye. Adwepan ni de ko be ma ya bloody amamo. No cry ya ba ko menka na adamo because mo didi no na ojigadia. Enu adode ma mo no de prapra ekwan mu amamo wate. Ono yire no. Ono yire no ode prapra kwan mu amamo. Na me obi di matam na akọ comment section ase na akọ sere checheche na ohia me abetimi asere. Wo hia me a ubetimi asere. Sa wo hu se me na me ben ubetimi asere. Obi party asikura hu me no wadwu se nsu onwunu. Men free party na se anka akura wantumi ankeka ho. Men free wa ka akura anka wantumi ankeka ho. Obi party as you anka osi we was anka feel free. Esukura hu me no wadwu se nsu. But obi di matam na kodru comment section say na wo sere wo send emoji so da form checheche na wo ne wa wo ye kase ye to ho a wo de ne de ye no kura chrodo da bia mo ya na akoye te say obi ni obi di agra she bra Mr Blogger bisa yire ne say ne de ne wo me ho bisa no na bisa ne say Miritia na ohu mi wo school ni mo no e de afaso so no wanya afiri mi so na ye di matam na wo sere che no wa bra me so na nua jollof ma de ye party wa bra wan kasa wutumi nua jollof for party enkwala kura wo mu nim taste kura ntimi nni but obi di matam a wo da ho wo sere che the second reason ni o ko no nsuo me ba Obi anya hu di matem ya na mbeka Joyce Mensa asem Joyce Mensa ansem o keka nyina ne stories na fa no kure ni maye video no mia na meyeye wanya hu akọ TikTok wakofa me picture wa di matem adi me be kura atem enti se ka me ne wonya fine no udru ha obi di matem na watwam ko sa na metie me ne wonya fine na mi dru baby na oni obi kun ana obi ne wo kun a me stop e wo ho because who say nipa no me nhwew me ne wonya fine enti me nyina ho na watwam ko but who dey akọ comment that for sere che because Joyce Mensa nya me di matem na wanga sa no humia ubeti me di matem number ye frame me was me kwaya call ne back me abeti me di matem for I was me yenem che video no so na me kwaya call be my friend office bi na office ne frame me back. Yes, James, friends today, enemies tomorrow, because I was a friends today, enemies tomorrow, ba. So when nyansani na nanti on friends today, enemies tomorrow, ebeba. It will come. So when nyansani na one na nanti me kano kre natural, ebe happen. Sebi. And sa ebrochira se namfo no wo. Ebrochira sebi dodo na. Debia me kasa asem na mesa ka biem se abroche na ye ba ye ne debia wo mu pe adamfo a omumom ene benya bibia firi ho me nante saa o me mpa adamfo kura debia me na menya bibia firi ho no but san crofo we ma omutimi organize o life no debia omu pe bibia firi ho debia no ma san tan o ma chi ama mo ne crofo nante a omumom na help mo. But at the end of the day, omo bua mu wie no mu wia mo san pese mo dan mo chi ye de ema wo mo. Me mo amua mi o mu ni mua bia kra na mo kra ma ofa mi bi. Me mu ni mua bia na me ofa mi bi. Me na me bua mo. Tell ti ase
Oh, who me and the first time oye ne ba birthday. I will invite me party to US. Party bedia dance here. Madam for me ne course our party no. Me pona me se me nko say sister. Usu party so that one kasa dey do baby a. Party sister usu obi hu no pe wasem. Na oye ade no ofre wa wo se wo nko se wo de ye nko meko. And party sister me no beko because me sa na me tie. Uhu me na pe masem na pe se oba mi a eye den. Because ya na tem bia person me avoid the problems. Because me nim se ni passet na eden. Me nim se ni pa ho ahomete. Nipa na ben wa obeben wo, obe foforo. Obe push ne ho more. But at the end of the day no. Jebesia na esi no. Eti so obi ben me na me hu se nipa ne pe masem no me avoid it. Part be kaya. Ujolof na wonu aya na nkwala akura ntimi ni no. Usa be birthday party biem ukofre obi o se wa ma me ma anya jollof na o ma party no. Enu be sre me. Me ka cho se tomo bra. Stew ne woni ama nyina mefa emo no kra wantimi anto ama. Madam. Ai fatu. Fatu o mi wi a. Enu kra wantimi anto ama. But me na mete ha no. Mi yimia misiko, me tomo, mi ya jollof. Kama. Food wa ma kese mienu de brew. Mi ya de be chew. Want ya kapre. But mu ria na mu kwatu se obi di nipa na tema. Na mos eya wo sa wo ye me. Ana eya wo sa wa nyame. How many times ana me fa phone de frew? Mono mo hu omobo mo emana sabe mpreduasa mono magye dan na mo ne mema tim na mema ni ntua dan kan so still munni ka pre muntimi ntontare anhya mo ma mo hu omobo no kra ye baako oponi nyina se mo mema ni ntua dan kan no muntumi nsan live free life munni hwe nso mo besa ba bebege ye no ma ya ye tua ye dan kan no unye we mame o mami we na obi di matama akoko gina ho a wo sere wo da fom wo sere be ka kire mo me sesa mo pa mo da mo fa me wo so ye nyina te Frankfurt ya mo fa mra ye nyina te ya nipa ya mo papa na mo wia na mo hyenkrofo achi se mu pian krofo se omunkodi obi atem because nipa na twene ho because nipa ne wo nante biem because nipa ne mpese obeben obiem baby amiti he ya na mete na ayere frame so open Netflix amenga njira mo Netflix won so person register yen posti pin bia amre wo madam baby amiti he ya na mete na frame se wo ye audio mpo bre me se wo Netflix upi hu na dey and then so mbe post abro and minim say ntro na woody because on register bi mpoda eyo obi dia na odi pin ne ma na wo hwe ena nipa ni change the password ena na wunya bi hwe ena woni nsami wo bi ena aba ya nka abepe me password ena manfa ama and manfa ama me se me de be ma obi a oni krata awo han nan se onje na wo hwe bi ba sa wote anu ma wo krata wo kunu ti dan mu free de me fa me Netflix password emma €20 nyeska bia wo betumi atue bi chauti ase ko €20 enyeska bia enti se mu ntua dan ka no na wo se mutimi tua Netflix €20 ukunu wo YouTube on YouTube sikana na wonde wo nya bi. Okay, take one. YouTube one on your scanny be on and watch your Netflix amamo. Bisa wo yire say me phone na me de chair no ewe me wo yire wanya me papa da o Mr. Blogger I want to Frankfurt wo yire wanya me papa da eye musem udi matem no bisa wo yire say phone na me de man na no de ne like card e shemu no ewe se oyusu bisa wo yire because na me wasa
30 phone ni bi da hono me fa nya hwe eye new we da ho keke ena osra me na me de phone ye de ema no wo yire nya me papa da but upon papa nipa ye mu nyina no mo si obi ni matem wadi matem eno atwam ene obi so sa kwadi matem ana mo hya ase na mo osre bisa wo yire no mo amuntua dan kamasa me se wo yire wonya me papa me na wo yire wonya me so mfaso bisa no sa phone oda so yusu a won tonchene bolem because baby obegina edi me amete ai matem baby obedru aye di matem a obeka bia kan a obesiri bia meme phone no so oda so yusu e be ye no me amano eti se woda so yusu phone na ofan she bolem on tonchene because aye mia misika na me de toye aye new phone na me de che no ya na mo ho ya mobo se mo ne mate na da bia ma ne ho kire wo mo na da bia wo mo bisa nkrofo da but mo so mo bia YouTube account mo claim say mo ya adwuma but e ma ne ho kire wo mo da bia wo mo hia bibia je wo mo kwa abonten da bia mo expect say obi nya wo mo papa da bia se mesi wo ma me 5 euro da bia wo fa wo mantare na o ma pa won mame no me dis agro no me mani amatre manti bi o mo pa won ma pa kegu tiutemu egu kila me kwa Ghana me ya daka kwa Ghana nam de agum hwe mo bet na Facebook na mo ya mo sa mo word munni hu ana nya bra bi so na mo bo na kan fiansia wontua adan ka masanka wo sanka atimi show abrosan 6 years 7 years wontua adan ka da wa abrochire e wo sanka utimi show abrosan e ma yehu menya me na wo ya mi o wo yire ena pay attention won jai asresere na ye too much ya juma omudi ano no juma omudi ewa brochire he ya eno no why na free number office number e say me end call na busia for me say mo me saba me ba sesia